Hi guys, mayong hapon. Aduna ko'y ipakita kanyo guys kining lamian nga kuan guys, kapayas. Kining kapayas guys nga meron ko ng hunog gamay nga medyo dako pod. Ang kapayas guys atong makita sa atong atubangan. Mao ni kapayas guys nga medyo dako gamay. Lami ni kapayas guys kay tambal yun ni sa atong kalawasan og kusog hiyapon ni siya magpakabwa sa atong hugaw og lami ni kapayas guys kay sustansya karon ni puno ni sa vitamina ug minerals og kining kapayas guys daghan kayong mahimo ni og pwede siya guys lutoon sa oil, pwede siya sa lubi tunuan ni siya og pwede po ning kapayas guys pag himuon og kuan salad or pwede kilawon. Salamat guys sa pagtan-aw ninyo sa akong videos ug ayaw mo kalimot guys sa akong channel Jigaro TV ug sa pag-like, subscribe. Salamat.